entebe kaniseji neija hubwanyuma y'abeshongozi okugumana bagira ngo murumo gwabo tubarukuguganyirwamo oyishye mu miwano zo mu ntabire ya ukinga noitizoba chuma sangwaza gukora so nana babeshongozi no babaza gukora so that's why ntugira ngo mwana okerekeje ngo cyo muntu ogolo kunuchuso business tunga yaka kache okagaruzo mweshongozo uko nabo omyake kwija oba yarwara oba yashika mahansi oba yakura nawe kamiyana kitongole kikabireri idea mbiyo kugira ngo abashongozi nabo bagobemu konka endete yekiresire mu mbantu nyeta right abo shonge mwe ningibiri eshonge yo kubanza yonke cyishomore cya ekirumu kizagumanchoroza music shemiro kiteka ho channels ezishemiro kwanti bona musente kutari kushanga ngo nikikwata umuntu cyumunyaho esente direct hati ndwagaruka ngo mukore yabiri kushoroza umushoro gumutwe bamwe mu beshongozi abutuganireho nabo bina masukungwe entebe kaniseji neija kubahwera iki kutekateka UPRS cyakubene kora no kugira ngo bageramaza abo kubahariho yinje bituko kumanyana ne sente ezibabahire ku rwo mu government konke sente zo zikagurwa accountability habwenshi ningira ngo umuntu joining UPRS dine cicu kushara okuyaho nicikongeraho no kwakuturaho kugira ngo nube sorting then bije batwe royalties haho umwaka gumwe ninga haho imyezena stira kaka sente kakwija nakaba kanyongeraho ati wo kubotara joiningire ati we dorakatunga itekeri neriza kuba nirwikiriza umuntu wena urukuza kukozesa eceshongoro okubanza yashashura akasente kace akeserwe royalty fee okwera bakama bebyeshongoro amakuru akagasha kwa Elachiza